spesial kangen Mama Gibran. Gibran sayang. Mama Gibran. Sorker sokidul danang tempat warung bertegang pemayane rang daram bete abang Mama Gibran tempat kami motor daya ning patok seterenya alesane ngoper kodong di warung nyosor ning bubur kodong Mama Gibran sayang panggil saya Mama Gibran paling enak Mama Gibran sayang Mama Gibran Mama Gibran Mama Gibran Mama Gibran ngomongin tapi ning omah kan kiri belajar sih nyata nasi sampeyan sing buang duit ning alis delik Mama Gibran batuk senternya tolong alasane ngoper kodong nyata nasi nyosor minggu berkodong kerja bareng Kens Production. Hey Mama Gibran Ramana Dayo ada Kens Production, selamat bertugas, sukses selalu buat Anda. Masih kagak Mama Gibran tuan rumah. Sorker sakidul danang tempate warung batangan abang ayane rang daram bute abang tempakane motor dayang ning batuk senterenya tolong alasan ngoper kodong
ngisor ning supermoto. Terima kasih Kanggen Mame Gibran.